nyo rin. Iya nya mag-20 juta. Dalanjon lu juta rugi Ren. Dapatnya rin. Undangan Ren. Undangan. Gue yang belanjut, PT lagi 5 juta. Yo. Yang belanjut 1 juta. Ya. Itu 3 juta rin. Ren. Bagus rugi ya, katanya rin. Iya mah pikir 5 juta, dalanjon lu juta rugi Ren. Lalu. Awil. Pakau. Iya undangan lah Ren, undangan dulu, undangan. Cuma GPT 5 juta. Dalanjon 2 juta. Rugi Ren. PT itu rugi. Enggak. Nyoba GPT gak ada 5. Dalanjon 2. Rugi Ren. Nah, tahu rin. Tanya nanya, di baru kia. Nah, di marugi ya. Iya undangan mana? Ala rendanga, ala rendanga. Ala rin na nga ba? Ang latan talimo ni ko ka. Ah, nyoba GPT gak ada 5 juta. Dalanjon 2 juta, so 3 juta. Rugi Ren. Ano na nyo? Di marugi nyo. Enggak. Ako la rin na nga, la rin na nga. Nyoba GPT 5 juta. Dalanjon 2 rugi Ren. Naku ka rin na nga, di marugi nyo lah. Ano la rin na Yo nga? rugi Ren, nyoba GPT 5 juta, dalanjon 2. Tahu rin na. Rugi Ren. Hari lang ang tali ada undangan. Cak lihat muncul neng ko mangisi undangan den. Cuma gaji 5. Dalanjon 2. Rugi den dang. Aku rugi. Baku be, baku rugi. Yung undangan mana elo-elo Ala rin na nga, tadi. Mangko talimo tu jangan sih. Eh, kan ngano batang? Kapit 5 juta tuh mah. Mano itu 5 juta Atau tuh? mangkonya rugi wa. Oh ade. Wa lando. Oh de game 5 juta. Oh lanjon 2. Itu kan PT magia tadi. PT-nya 5. Lalu. Kada jagoan tuh